ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآن. قرآن نمو الكذا قرآن تكبير الله أكبر. Wanda kenyani akinje namni Qur'ana fudhate osoo ittiin qara'in galchee mana kaa'e dilii rabbiin eenyuun gaafata? Isin gaafatanii? Ni qaraatanii? Ni bixxanii? Hatti aanus ni dabartaniimi? Amee warra Qur'ana kanatti nu kanneen jazaakumullahu khairan jaa. Awoo jara kana mee rabbiin nagaa biyyoon adeemsa. Akkuma isaan nurraa jaalatanii nu fedhanii nagaan imaanaan gammachuudhaan Qur'aana rabbiin ofiidhaan kanatti ka'a. Aboon hamani gubbaa gadaa darbuuf. Yaa Rabbi amiin. Yaa Rabbi amiin.